Shalom, para semarita saluna, damang dainang nani hawalongan ni Tuhata, Tuhan Yesus Kristus, haanggi song-songni nang nauparibot. Selamat Paskah adita saluna kamanginan, nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryodo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jalan malas ni roha mahita disi, batu nang binolokon di pade bagas. Ima gabe batu parsuhi kinamasa ni Jehovah doi halonganga doi anggo di matata. Haleluya. Aku cuma Tuhan tak kamanginan di bagasan minggu tasa darion aras ni roha hita ima dinamar ningot kita ari haheyon di Tuhata Tuhan Yesus Kristus yang hamate anak kamanginan salani taparade majolo edeta di parminggota hari Minggu pesta Paskah na parjolo, maksudnya pesta Paskah na parjolo perningotan ari haheon di Tuhan Yesus doa topik ikon hehe ibahana sian mate Yesus bangkit dari orang mati ma topik ini minggu tak kamanginan salani taparade majolo kita sotokin taparade ma bupedeta tak kamanginan sa teguron epeta di parminggota di hari Minggu Paskah na parjolo. Rak mahita mabuka buku deta na parjolo kaholongan. Siap nomor siap tolu. Sada satu tolu rak madontam situa R baru semamora. Pesta sada ditambah opat 10 sada ditambah opat
ada di Tabatolo. Buku deta nomor 100 anu Presius ada di Tabatolo. Mana tak kamanginang taman rohau nate aku pas tabatu. Tunatasnya nih ati. Nang melincing-lincing kamanginan. Tah. Nanti homa. Opat ayat 1-2. Soalnya habis itu sore kemanginang bah. Nanti minus sore sangat patuh hatta. Gue makan damang denang nah. Paling kapon nah urang lobi. Namangihut tamu kamasya nomor 10 sada kamanginang ayat sada 1-2. Nomor 10 sada.
Sona ati los seperti kamangina boy makan nama dena kasih kopi. Kebetulan full habis minggu, jadi suara aja minus. Ayat 1-2. Apa roha di nomor siap lonomi kamanginam. Haleluya. Dudulah. Ya kamanginam roha nisi. Dudulah. Kamanginam. Haleluya. Melate madita, salut na melate maditu hata. Shalom.